mun sang le ram sang atanga INP Mizo channel clear tu te in zain Sipai le vek ule September ni khat kan thleng le ta a tuna tang chuan Balhla kan lu ta a furwa tampik zual te po kiang deuh tonga tin covid hrileng po inzia omlama pan chho zelian be sei teng u kan channel min hlut saka min lo thlir sak fo tu te hun thain chan theu kan be seya tun tumpo Myanmar ram chung le rampon chanchin langsar zual kan hlir ho le don nia nimin khan kalemiwa Sipai somni an tlan chuaka voin lama pon zongna sa hle ni nimin okas ni somthum pakhat khan kalemeu tahan huam chunga Sipai somni chu an ralthuam tenen tlan chuakin CDM an zom vele ta heng Sipai te hi terrorist council chuan mipui Sipai PDF te nuai chimit turin thau chian le seta khuwa an tir chuaka chuta tang chuan Sipai mi somni te chu an ralthuam tenen tlan chuakin PDF te an zom ta daya he thuan riat vele terrorist council lam chuan Sipai motor tam tok le chunglama tangin helicopter tenen an zong na sa hle ti thu PDF ka le Sipai pakhat chuan a soya heng mipui Sipai zom tu mi somni tlan chuak te hi an tlan chuak ma in PDF ruai tu tenen an lo in be pop to ti te hriat ani bok voin lama pon zong chun zom zel ni in an soya falam khopuya po tukin warma hawa tang khan terrorist Sipai thona helicopter atumina chuak zing lea engberngea ti tiero asoi chian thei mai lova terrorist an ni na du lova mipui lama pakai ta Sipai hi sang ni chuang an ni to nia soyani minong hlana naute terrorist Sipai somli zet rengun lama an tlan ve bok voin September ni khat khan rengun khopui mobi Sipai kem somni le pahni na Sipai somli zet chu rakhain ramakal turati an nia rakhain ramaral vadau chiam du lovin an silai tlan sanin an tlan bo le ta ni in media rangin an soya adik mel veu mai tlan bo zel te se min chiana NLD thlop tu pakhatan kap luma mataya khopuya vengla lan that ve thung kan soifo angin tunlai Myanmar news hi chu in tha ton na chanchin hi ni ringot mai Mandalay region min chian township huam chunga okas ni somthum pakhat ni zandar som vel khan Irawadi blood donation pola an chairman NLD lamatang ruve tak ukuni an tia in chu piusotri pol tenan lu chila mi pakhat an kap luma midang pakhatin hliamatur ni in an soi ukuni in hini zan khan bike pali mangin piusotri pol tenan valu chila silayan me po na ukuni naw le afapa an kapa afapa zok chu min chian dam doi in an panpui nu in aboral ni in an soi ukuni hi tunma de watanga Sipai nan lo mel ruk thin ani thu media lam chuan an soi bokani tin mataya township wa tungdara khuwa an venglal khinzo an ti po tu ti hriat lovin chempui nan lo sat hlum ni in an soi boka ana du le view don ani hi kin ma khuwa an lain at om hle bok makui region pau township huam chunga kin ma khuwa kha Sipai nan hal ti mana kan soi to a chutianga chen na in le eitur po nei lo kin ma khomi te tranpui na na ele in turan tho khom te po Sipai lam hian an hal sakta zel ni in an soi kin ma khomi te ta na tranpui na tling khom hi an khuwa a buddhist pui thiam ina an da ni in an soya September ni khat tukin khan terrorist Sipai te chu kin ma khuwa a hian lutin pui thiam te chen na in a civil mi te tranpui na ele in te po an ein an in ngeya chutia anin thrai puar nu chuan mi puita na eile in tur zong chu an hal ta vek ni in an soi kin ma khuwa hi zun ni som panga khan terrorist Sipai ten an hala a khopumin an hal kang ta vek ti ani a tuna ti hian an chele a an sual dan hi mi ringril ru pon puto lovani hi pale PDF te hmalakna tlang pui voin khan sakain region pale township huam chunga PDF te chuan nimin pia okas ni somthum le nimin okas ni somthum pakhat ni chunga an hmalak dan an soya ni chung hian terrorist Sipai tenen voi ni anin kapa terrorist lammi pariat an thia palidangin hliam an tuar bok ni in an soya an mani PDF lamatangin mi pati in hliam an tuar ve bokani nimin okas ni somthum pakhat chonhudar ni vel khan pale township huam chunga
tong yin khua le zayet do kho inkara anin kapa sipai pakhata thia palidangin hliaman tuara okas ni somthum nimin pia khan yuama kho chak zoka PDF lamin sipai terrorist te anlo lambun le boka khata khan terrorist lammi pani an thi ni inan soi okas thlachung zonga an din munan tar lang boka okas thlachung khan terrorist sipai mi somli le pathum an da thatheya pale PDF lama tangin mi pahni an thi ve bokani sipai kutur thi chin mi kan unaw te hi zachuang an nita chin affairs lam chuan ramdang in ralthuam sen du ti an soi chin affairs lamin an soi dan chuan tuntum Myanmar sipai councilin thu nei na apong lak nuwa sipai kutur thi chin mi hi zale pariat an tling to ni in an soya chung zinga chuan meichia pasari le kumsom pariat nuai lam mi som pali telin civil mi som nga le pasari sipai dova hun mang CDF zinga tangin mi som nga le pakhat an omni in an soi tin chung thi te zinga ruang hlom lo sipai nan lak saktak hi ruang sari layan omni in an soi boka terrorist sipai te le CDF te in dona wangin terrorist sipai te chuan civil mi te chen na in an lu chil thin thu te phalna om masalova an thil nei an man sak mai thin thu te an bung ru an ti chiat sak thin thu te ralthuam lena an ka fo thu te an tar lang boka dan lova an man le an soi saka wanga civil mi ten an thi pha thu te an soi bok okas ni somni le panga khan terrorist lamin ralthuam lena mi in an ka awangin thantlang khopuya mithi pathum an ompha a midang pariatin hliaman tuar boka chuwangin Chin Affairs Federation chuan terrorist sipai te hian civil mi te hi abat luive hrim hrima kan ngai ani anti chotianga civil mi te le sualna nei lo te chunga ralthuam a chelek fo chu ban san turin an ngen ti an soi boka tin hetianga Chin mi civil mi te chunga ralthuam leka du to ka chevel hi ti top turin ramdang sarkar dang te poin omze nei le chak zokin mala thuai sen du hle ti an soi bok KNLA te le terrorist te anin kap le kan news update khan KNLA sipai te le terrorist sipai te hi ni tin tumlinga vel talanin ka thin thu kan soi to kha KNLA Brigade 6 teram chan chung cha in sei chi town sipa terrorist sipai te an lu le wangin September ni khat tukindar sari vel khan tarkar chan ve vel anin kap le a chutia anin ka nu tok fanga BGF te an lut le ni in karen lam media pakhat KIC chuan a soi terrorist te fa pui an tumani nge yanga anjak lo hle ni hi tukina anin ka na terrorist sipai lammi pathumin hliaman tur ngei ni in an soya chu kan hriat na nung lam ani tukina anin ka na mun che ywa anti bula sipai kem pakhat chu man ni lam khan KNLA lamin an hal chiat sak vek to a mani okas ni somni le pakua po khan che ywa khwa hian BGF le terrorist sipai ten lut to a khomi puite an loral tlan na sa hle to ani tukin lama anin ka le ta ka chuan in dona chuak na sa le theiti in mithen kha chuan tlan chele to terrorist sipai te hian biak in pon ren lo hle thaliam ta July ni som pakua ni som ni borvel khan falam township huam chunga tal khuwa biak ina sipai an lo cheng khrep to a an biak in chunga riakin an ei ina Bible le hlabu te po an ti nok nuai maya an cho e na ning noi zong po biak in chunga nu che in biak in chu mun bol hlo an chantir hiala ton nai khan falam khopuya pastor te vakalin tong trai na nein biak in hlan na an vannei le hial nia soyani a hetiang deuh hian voin lama po mindat lam chanchin kan threle a minda township huam chunga chat khuwa baptist biak in le St John Catholic biak ina te okas ni som ni le pakwa le ni som thum khan sipai te chuan om mun khuar le in kan soitak tal kholama anti dan ang bok khan sakho in thiang hlim anti bor bang le hle ni in an soi biak in chunga ser le sang khoi na te po anti chezowa biak in compound chu ei in siam na mangin an ein an in le mai zel ni in an soi chat khuwa papakhatin media hne na thil om dan ti hian a soya biak in chung chu arim chezo khochunga sial pani antala biak ina asa po in an eya Catholic biak ina phei chuan
lalpa zanre sagrament buat sai na an man thin wine te chu an lo in na samaya tin kho chunga zuan muang angpo biak ina kingin an in ta thina ni ati apoi thei khop mai minda township chat khuwa hi in somruk le pariatan oma an kholulama hian biak ina oma ni arin om hle mai an soidan chuan biak in tuala ralthuam lian bunin sipai te chuan an chevel khuate an ral sai ta thin ni in an soibok karen ni lama anin kap le kaya state phekong township huam chunga gong i kho bulloka voin tlai lamdar thuma tanga dar nga inkar vel khan terrorist sipai te le karen ni army KNDF ne na tang kop chuanin kap le a ralthuam nei ve anin ka hian rin ain thi le hliam hi an tlem view zela voin tlai anin ka po hi darkar ni chuang zetanina a sipai lam hi hliam tur pahni chu an om ngei ni in an ria ti ani a anin ral sai deuh te pawni mai thei chanchin chip chiar an la soi thei lovani hetia anin ka ba ka phekung khopuya hian piuso tri pol te an veivak na sa hle ni in an soi boka mi puin poi soi lo an ti thaina sa hle ani KNU sipai ho tu ten PDF te thlawang an ho na hle KNU control area chung om PDF thalai sipai te KNU KNLA DKBA le KNDO ten atul anga an tan pui ba ka ral rel dan chi rang an zir tir thina mase tun nai khan chanchin the dar KNU ten PDF te manin sipai kuta an pedon ti thom alo thang ta chiam maya PDF lam chu an ral khel man hle ni mase KNU sipai ho tu ten chu tianga thu thang an hriat ve le PDF omna lampanin an kal ngala khual thu thang le arpan chuk ring lo tur le karen namrin omna ringam turin nun na tha pa an soiba ka KNU sipai te ruang an paltlang luite ni ngot lo chuan PDF te nun na chu tu man an la theilovang ti an vatiam non le ni chuti rualin kan sipai pakata thi ni chuan terrorist lama zatal an da that ve tur thu an soiboka ethnic armed group ho tu te hian PDF thalai sipai te chu damle mol khata thile ruam khata om turin thuan thrila an thlawang an ho na hle ani min Aung Hlaing an Balhla huan a siam don tranta mak thei khop mai kanan soi zelange Myanmar terrorist lalpa min Aung Hlaing khan nepi do khopuya sipai council conference an nei na zuni som pasari khan Balhla china soi moi hle ti kan soi to a an mani sipai lamin Balhla thachi chini retlom takan pek tur thu asoyani kha athu soya khan Balhla chin war vakila ram economy ya that pha theidona Chrisel nata na lo tha em boxi nen ti in state le region tina department how to te na an chin du phot chuan mantlom te an pek thei tur thu asoya tuna hian min Aung Hlaing awangin Myanmar ram chunga sarkar department tin te chuan Balhla an ching don tranta ni in an soi he thu hi nimin okas ni somthum pakhat khan social media lama po dar na sa hleni an soidan chuan min Aung Hlaing chuan September ni khat ayat lai lova department tinin Balhla an chin tur zat an chin na mun tur nen report pevat turin power and electricity department chuan thuwa chhuak tiani thil kal dan hi ama khop mai Balhla chin dan tur le an chin tur zat chu agriculture department lam nilovin power and electricity department lamin thuan chhuak ta dayani chu Balhla tanga power siam chuan lo tum ru te poni mai thei engtak angang mole min Aung Hlaing sarkar a that chuan tuna tanga kum ni thum vela Myanmar ram chu Balhla kungina khat dul don tinania a moi view mai theini min Aung Hlaing hian China lama an chin war ve tak China Balhla ti mai la chu acha chuak don ni om takania heti la hian China ne na inram ri ka chin lam chuan China Balhla an lo china wanga an ram leilunga chiat sot zia ha hi pen an lo soi ve mek boka hetianga sipailal min Aung Hlaing an Balhla chin asoi moi ta vak mai hi ramin economics kalpuya lo tum to dan ne in min lo hle in an hrehloma an ram chunga economist tamzok chuan a hlo tlin puyan ring lo hle hlomani tunlai hian ram chung mun ranga boina na sa hle sia sipai council lampo hian training thataka nei tulin an hrianiang civil army force lamin an soidan chuan
terrorist council lam hian thona tanga bom thlak dan tur ilovel training nei na man tur bom an mamo na sa hle ni ome captain ngi tu tra anti hei hi aming dik tak pon rin om chi lova ama hi sipaya tanga cdm zoma mi puilama pakai ta dai ania hepa soidan chuan sipai ho chuan voin lama po khan metrila khopuya ralthuam da na munata 50 kg aircraft bomb za chuang layan la chhuak ni na soini hetiang chi aircraft bomb kg som nga chin hi chu a thok na ve view nia soini a meter zani hual velina puak dur theya meter sang chin vel te hi chu a ti che thei hle ni nan soini minong hlana naw te hian na rukin di de tanan lo in ruwa man ruve te poni mai theini mani okas ni somni le pakhata tanga ni somni le pariat cholkar khat chuang zet chung khan China palai pakhat special representative for Asia palai Mr. Sungo Siang chu Myanmar a lo cham veng maya terrorist lalpa minong hlana telin sipai lal dang te ne nan lo in kom thina he thu hi sipai lam media te chuan an chhuwa du mia lova a hon nuwa China lamin an ron chhuwa le ta zo kani an soidan chuan he China palai Mr. Sungo Siang hian China in Myanmar sarkar chunga in thian thatna akal pui mek hi Myanmar mi pui zong ta na ni thua soya tuna an boy na po hi ramdan puile dan le hrayan lo nei noya pol tinte ne na thataka soi hova achin feldan kongzon ni sen du thua soi ni in China lam news chuan an soyani asian hmalakna tur point nga an thlop thu te soin Myanmar raman democracy alo omle ngei theinan le ram chunga mon na alo omle theinan ramdang tenen kan thok ho ze lang ati ni in an soi boka tin covid chungchanga le risel na lama an mamo chi rang po China chuan tran pui ze la tum ni in Mr. Sungo Siang hian a soi antibok he thui Chinese foreign minister Wang Wenbin po in nimina thatin press release nei na a soi ve boka Myanmar ma hian pol rang te hian an ramdan le hraine na inzul zui takin an ram politics buaina hi thataka soi hovin an harsat na hi tun aya thatakin an ching fel le nge yang ti hi kan bei sei tlatani ati vele ni Myanmar lama tangero he thu hi engma soin la nei lo minong hlana thachang dol tu deputy commander in chief of defense services Sowin chu voin September ni khat tukin khan Russia ramazin turin an vai liam le taphota ti hian thathum chungin sipai council lama tangin mi pathum chu Russia anjin le der to ni hi an soidan chuan army 2021 games kharna program tel turin Russian defense minister in a somani oma Suwin rual hian sipai lal deu engemaw zatan kal ve ni in lak len nan an hmang vele don ani hi sipai lal hi Russia rama anzin tamai hi ralthuam lei chungchang mai baka politics lama mit chin chang hedeu chuan international level atlak luman tumwang ni in an soya ani theivia vinarin om kar le chholama khe chuan even lam thom wang om tura nga yela September thathar ni khat kan chuang kai taphota Myanmar mi pui tam tak chuan September thla hi buai thla ani mai to om mange anti deu thup ni na langa mun ranga chin mi te om na kan biak po thei bia in tual chung boina lo chuak mai tur anga anin buat sai chho thu an soi deu hlomani Myanmar ma terrorist sipai ten thu nei na an pong la ka tanga thathuma ve nuwa Asian lam ming kan lam tana Asian lamin thathum la yan soi ho nuwa Brunei deputy foreign minister chu an palaya tanan an thlang chuak tarama okas nili khan chumi chungchang chu an rel fel thei chau khania hetia special envoy an ruat nu te hian thla engzat ngen mamo leang event te hian tun tuma hian Myanmar chungchang rel fel ani angem ti angchi te hi ding di hlipin kan thlir le phot don nia voina po Myanmar ram chung mun tina kong an zo le hloma thla athara thathar anin siam ve ni oma moyin voina kong zo hi an phur le hlom hle ani kalimeu khopuya po ani zanhi le parukna tan kong an zo le hlom ole tun tuma Myanmar news khanan ti chhuwa thei chu khati zong kha alo ni le ta a thir tu ten kan news update ang atop thengamin lo thlir sak thina wangin in za chunga kan lo me